nibura abantu bagera kuri 35 bose nibo bamaze kuba bagenda babarwa ko baguye mu mirwano ikomeye cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Yari imirwano ikomeye cyane yazaga kuba yiriwe umunsi wose iri kugenda iba nyaboneka hano mu bice bya Uvira mu nkengero isakiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura abagera kuri 16 bapfuye mu gitero gikomeye cyane cyaje kuba kigenda kikorwa na drone itagira abapilote cyane cyane ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni igitero cyagaragayemo drone zirasa ibisasu ndetse n'abasirikare ku butaka nk'uko dukomeza kuba tugenda tubitangarizwa n'imboni yacu iri muri ibi bice. Ku rundi ruhande kandi hakaba hakomeje kwitana ba mwana ko aba wagabye ibi bitero, dore ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishinja abarwanyi b'umutwe wa M23 karibo baje kuba bagenda babagabaho ibitero. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri iki gitero ndetse n'umubare nyawo gisize gikomerekeje, dore ko n'abaturage bagerageje guhunga ari ibeshi. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita ngaruka ku muhungu wa perezida wahoze ari perezida w'u Rwanda mwaka w'1994, Juvenal Habyarimana. Umuhungu we Habyarimana ari mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo magingo aya ngaya icyamujyanye mu gihugu cy'u Burundi cyaje kuba kigenda kimenyekana. Ni nako kandi urukiko rw'i Paris rwategetse ko Agatha Kanzi gakomeza gukorwaho iperereza. Turazi ko tugenda tubigarukaho. Mu gihugu cya Uganda, umugande n'abanya-Nigeria babiri bafatanywe ibikoresho bya gisirikare harimo imbunda n'amasasu. Turazi ko tugenda tubigarukaho. Mu gihugu cya Uganda kandi polisi yataye muri yombi umugore wategetse umwana kumira ishinge 8 zidodeshwa. Byose turazi ko tugenda tubigarukaho, ariko nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano nkorera ahantu handitse ijambo subscribe ubundi tubane 5 kuri 5, dore ko tugufitiye amakuru y'injyana muntu. Magingo aya ngaya imibare ikomeje kubigenda yiyongera y'abaturage bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo kubera imirwano. Ni nako kandi ku rundi ruhande abakomeje gupfa bo ari benshi ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari operasiyo ikomeye cyane yaje gusiga abarwanyi b'umutwe wa M23 basakirana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri kariya gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko kuri uyu wa gatatu umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa baramukiye mu mirwano ikomeye cyane iri kubera mu ntera nto uvuye mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bari gushaka umutwe wa Uvira ku kibi n'ikiza, dore ko bavuga ko gahunda nta yindi atari ukwigarurira umujyi wa Uvira. Amakuru kandi atandukanye yemeje ko iyi mirwano iri kubera mu duce twa Kigoro, Kikugwe ndetse na Kabunambo duherereye mu birometero bibarirwa muri 26 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ni imirwano kandi M23 ihanganye mu n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo. Kugeza ubu byamaze kuba bigenda bijya hanze yuko indege itagira abapiloti y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivuganye abasirikare bagera kuri 16 b'umutwe wa M23 muri iyi mirwano ikomeye cyane yaramutse ku masaha ya mu gitondo. Magingo aya ngaya abaturage baturiye muri utu duce benshi bakomeje kuba bagenda bahunga berekeza mu bice bitariho bigenda biberamo imirwano. Ari kugaragara kandi ubundi bwiyongere hano mu mujyi wa Uvira ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni igisirikare FDNB gikomeje kuba kigerageza kuba kigenda cyongera ingabo ahangaha, dore ko magingo aya ngaya nk'uko abaturage bakomeje kuba bagenda babitangaza bemeza ko ingabo nyinshi zindi zuzuye imodoka ndetse n'ubwato zongeye kwinjira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikoresheje inzira y'amazi ndetse n'inzira yo ku butaka. Impungu kiri hano mu gihugu cy'u Burundi kandi umuhungu Jarike Habyarimana ari mu gihugu cy'u Burundi.
mu minsi yashize nibwo hagiye havugwa amakuru yemezaga yuko uyu muhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana ari mu gihugu cy'u Burundi, dore ko hagiye hasohoka amakuru y'ingabo za P5 zagendaga ziteranigirwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko magingo aya ngaya uyu muhungu nawe akaba yagarutse mu gihugu cy'u Burundi. Akaba agarutse mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko hari umwuka mubi y'uko bagerageza kuba bagenda batera igihugu cy'u Rwanda, nk'uko bakomeje kuba bigenda bitangazwa. Umugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda bagakuraho perezida w'u Rwanda, nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, waje kuba ugenda utangazwa no mu minsi yashize. Ngira ngo byagiye bikunda kujya hanze, dore ko bagendaga batangaza yuko igihugu cy'Ububiligi cyamaze no kuba kigenda gitanga intwaro kugira ngo habashe kuba hagenda hakorwa amaoperasiyo yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Magingo aya ngaya nubwo ibi ngibi bikomeje, kandi ubu perezida w'u Rwanda nawe akaba ari mu ruzinduko mu gihugu cya Botswana, ngo basinye amasezerano mu nzego zirimo n'ubwikorezi bwo mu kirere. Mu ruzinduko rwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda, yaje kuba agenda agirira mu gihugu cya Botswana. Perezida w'u Rwanda n'igihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo byasinyanye umukono ku masezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye, zirimo ibijyanye no kudasoresha ibicuruzwa inshuro ebyiri, ubwikorezi bwo mu kirere n'ibindi. Ni uruzinduko rw'iminsi ibiri perezida w'u Rwanda Paul Kagame rwatangiye kuva ku itariki ya 6 Gicurasi akigera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Service Kweta Karamu, mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Botswana Duma Bomako uyobora igihugu cya Botswana. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame i Bamako bagiranye ibiganiro byihariye byakurikiwe n'ibindi byahuje abayobozi bakuru ba Botswana n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma abakuru b'ibihugu bagira ikiganiro n'itangazamakuru. Nyuma u Rwanda na Botswana byashyize umukono ku masezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye, harimo ayo kudasoresha kabiri ibicuruzwa biva mu bihugu byombi. Hashyizweho umukono kandi ku masezerano yo gukurikirana viza ku baturage b'ibihugu byombi ajyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere n'ubukungu, ibicuruzwa n'ishoramari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye mugenzi we wa Botswana Duma Boko wamwakiriye, agaragaza ko umubano w'u Rwanda n'igihugu cyo mu majyepfo ya Afurika udashingiye ku bushuti, ahubwo ugamije intego zihuriweho n'ibihugu byombi, nk'uko bazaga kuba bagenda babitangaza. Botswana yakomeje kugaragaza ibyo ubuyobozi bufite inzego mu nshingano n'ubwo bushobora kugeraho. Ubu buyobozi bwo ahangaha mu gihugu cya Botswana bukaba bwaremeye yuko buzagenda bugira byinshi bwungukira ku gihugu cy'u Rwanda, kandi n'igihugu cy'u Rwanda kikaba hari icyo kizagenda cyungukira kuri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi cya Botswana, nk'uko twakomeje kuba tugenda tubigarukaho. Mu yandi makuru kandi akomeje kuba agenda avuga, urukiko rwanzuye ko iperereza ku ruhare rwa Agatha Kanziga muri jenoside yakorewe abatutsi rikomeza. Urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa rwasabye ko hakomeza iperereza ku ruhare rw'umugore wa Habyarimana Juvenal Agatha Kanziga ukekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 no mu gutegurwa kwayo. Umwe mu banyamategeko bunganira abaregera indishyi mu manza za jenoside zibera mu Bufaransa, Gisagara Richard, yatangaje ko umwanzuro w'uru rukiko ari inkuru nziza, yongeraho ko Kanziga atazacika ubutabera. Muri ubu butumwa Gisagara yatangarije ku rukuta rwa X yagize ati ntazacika ubutabera. Uyu ni umwanzuro wafashwe ku itariki ya 6 Gicurasi umwaka wa 2026 gutesha agaciro uwari wafashwe n'abacamanza bo mu rwego rw'iperereza itariki ya 21 Kanama 2026 wo guhagarika iri perereza
bwatangiye muri 2008 bari barasobanuye ko nta bimenyetso bihagije bigaragaza ko yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba PN8 iri naryo ryahawe ubufasha bwo gukurikirana ibyaha bya jenoside ryateye utwatsi umwanzuro rigaragaza ko hari ibimenyetso n'ubuhamya bwirengagijwe, riboneraho gusaba ko bwakwitabwaho. Imiryango iharanira inyungu z'abagera indishyi mu manza za jenoside muri 2008 yatanze ikirego mu Bufaransa isaba ko Kanziga w'imyaka 83 y'amavuko akorwaho iperereza ku ruhare akekwaho ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dosiye bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi no mu byaha byibasiye inyokomuntu. Kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda itariki ya 9 Mata umwaka w'1994 hashingiwe ku itegeko rya François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, perezida ku ruhare ngo yakozwe ku minsi 3 ibanza ya jenoside. Muri Nzeri 2024 PNT yagaragaje ko iperereza kuri Kanziga ryakozwe mu bikorwa bike ku gihe gito kandi humwa ubutangabuhamya bukeya. PNT yasabye ko hakorwa iperereza ku bikorwa bya Kanziga byo kuva ku itariki ya 1 Werurwe kugeza ku itariki ya 9 Mata umwaka w'1994 imushinja n'ikindi cyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside. Nyuma y'umwanzuro wafashwe muri Kanama 2025 imiryango iharanira inyungu z'abagera indishyi yagaragaje ko bitumvikana ko Kanziga atahamijwe ibyaha by'iyokomuntu ndetse n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 akaba agikomeje kuba agenda yidegembya mu gihugu cy'Ubufaransa.